Regalo king Ginong Hesukristo, king Keyang Kebayton. Makaninilalo ng lantern maker na ng Barangay Talabastagan na Arnel Flores, ing karelang iganting parul agagawan. Itamo, di niya nakatamong gift buwe, biye. Diba? Bingyan nakatamo gift, biye. O ba't tayo tamo mamiyang gift kayo para masaya? Yak may akong gift kayo para saya. At ewari, ingapong Ginoo, pasaya nakatamo. Ba't tayo tamo sumaw pasaya? Bukod kanini, ing iganting parol mo naman kanong magsilbing boses ng Flores, bang ipasyag, ing kayang mialiwang advokasya. Warren din, magsalita ka na ako, Warren parol. Kasi nung ako, dadadaman na luwang bansa, dadadaman na luwang lugar. Pero yung parol, ba't siya yung magsalita, buong mundo. Di ba? Ito yung kaya ko. Kaya pwedeng lagpasan. Buriko, pati akong mandara kayo, nung nanitang utos na yung gawang ko. Kalupang yening banwa, ipalto na kanuning iganting paroling Talabastagan ing delanan king pandemya at nung makanano lamya ka-recover, ding memalin. Ya ko naman kasi naman tangkay. Alang bisyo ko yan, pamangawang kay, sasahok pa rin tao. Ya ko nung napansin mo, makadiyos la rin parol me. Pauli na naman ng pamangawang parul, megi lang may kakapatad at may kakaluguran ding lantern makers, lakwas na't megi parehas lang nasa. Ing makapagpasaya ka rin Fernandino at Fernandina at aliwa pang kabalin. Anti mo ang paralan na kanuinin ng apong Ginoo, bang tipunan ding tao at miwas king marok kadapat. Samantala, marapat siya ing Giant Lantern Festival mag-upisang December 16 hanggang January 1, 2024. Midaw niya kay Robinson Stammers Pampanga king December 16 ing mismong competition at ayal niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ing Kekoy Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.